INP Mizo channel clear tu le ngai thathin tu zong te chibai le vek ule international news le politics Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa le Mipui le au nau pa ramdanga an tlanchhe tak thu pusi tia thuziak mangin kan ngai Khaw le don nia tukin khan Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa kumsom sari le pathum mi le Mipui Ayoma Rajapaksa chu an bodyguard pahni nen Sri Lanka Air Force thlona AN-32 mangin Colombo atangin Malay khopui Maldives rama an tlanchhe ta a tukin jing dar thum le minute som ni vel khan Malay hi an lut ni an soyani Rajapaksa unau pa Basil Rajapaksa Finance Minister kumin Aprila bang ta kha US khwale tui neyania khapo kha arukin Sri Lanka tlânchhuah san bok ni in BBC te Reuters te AP News te nan ziak hlom boka hetianga aru ka anram an tlanchhiat san dai hian an ma ni lal chung ko du lo tu Mipui pung khom te an ti thinrim zual hle ni nan soi nimina Colombo Brandonite International Airport atanga ramdanga tlan bo antum thu Mipui nan riata wangin airport security check ti tur immigration department ho check in Rajapaksa hi ain tlar ve du talova atom tlat ni nan soya voini lai mai chu immigration department lampoin Mipui hlauh wangin check in anti sak du lo ti ani heti lai hian Etihad flight mangin an chung te som panga te chuan Dubai panan tum ve mek boka an mani inland si lovin an passport ringot an check tira ma se immigration department le airport thok tu te chuan so khok anei hlavin an lo check sak du bik lova an chol san ta ni Malay khopui Maldives an lu hian airport a tumtir phalna an muluk lo le ngala airport a thok tu ten an ram speaker Mailis le President Mohamed Nasheed phalna mulovin airport tum phalna an lo pedu lovani tunkar thotran ni khan voini lai an ram tlanchhiat san an tum to a an thei talova President Rajapaksa hi inrin nikalta khan Mipui nuai chuangin zim to tin a chen na Presidential Palace an lu chila tin Prime Minister Ranil Wickremesinghe po a chen na Temple Tree an tia Mipui ten lu chilin ani po chu Air Force thlona in mun hima phur chuak dain Mipui thinrim sa ho te chuan an ram economy te chetua an puwa thilova ruangin an oma President le Prime Minister te hi tuipuya nevi longa phur lu an ni anti Prime Minister phei chu ama mimal in te po hal sakin President hi akar te hal sak ani bok Mipui thinrim pung khom te chuan President chen na lu chilin swimming pool an zuang lut sup maya President nu pakhuma te zuang vakin video le pics anti dar na sa hle maya sipai te point Mipui nuai chuang pung khom te an thunun zo lovani Mipui te hian President le Prime Minister ban an phuta ban an tiam ve to boka President Rajapaksa phei chuan voin nilai nia ban na the lu atum ti ani lain ramdanga misual chu lovin an tlanchhe thin ti angkhan an tlanchhe zui ta ni President Rajapaksa unau pa Finance Minister Basil Rajapaksa chu kumin April tha ani na ban sanin June tha khan MP atangin abang zui bok Rajapaksa te chung kwa hian Sri Lanka politics hi thangkhat lian zet thununin Sri Lanka rama eile bar kong har satna na men lo thlen chana Mipui tenan puwa thil mana to chhauna sa in ramdanga tanga tui al thei cho chitin reng lak lu atau ta em maya Mipui ten sarkar hruai tu demin kumin kumtira tang khan Mipui lung oi lo phunri ana sa to hlea Mipui ten rim tak le ha takan tho lai le eile in tur tlachama har satna an to lain an ni chung kwa chuan nuam lo tolin ramdanga tanga sarkar sumpuk la an rul thei chuang silova atopa apuak ke ta ani bermai
nimina po Mipui te chu an lakal son du ta chuang lova chu wangin inti boina te naw chuakin mi pasarin tliaman tuar le ni President Rajapaksa ai o turin an President ka hlum fapa Sajid Premadasa chu ep tutang rual tenan dua Speaker Mahinda Yapa Abeiwardana andu boka mase then khatin President chuatak Rajapaksa nen in nim nai lutuk ni thowa an riata wangin andu lo thung Sri Lanka a hian mi hring makta tuai som ni le pani vel omin Sinhalese Tamil le Muslim an cheng khoma kum sangkhat zakwa le somli le pakua khan independent muin tunma in silon thliarkar tiani thina Tamil hoten independent sualin kum som ni chuang chak takan omchu President Rajapaksa te unauten nasataka human rights bo chechungin an chumita a tuna President Gotabaya Rajapaksa hi au President ani lain Defense Minister alonia kum sang ni le pakua khan Tamil helte chu aron chumita ni inrin niya President Rajapaksa chen na inchu Mipui nan lu chua khan US dollar singa Sri Lanka sumchuan maktaduai tel an muwa hei hi police lamin thil omdan chui zuian tum tiani Sri Lanka China chu main investor lian palizinga mi ania ramdanga International Monetary Fund te Asian Development Bank Qatar Japan le China tangin suman puk na sa em maya anram sumlak lu na lian berzinga mi chu khwal zin mi te anni July ni somnia President Turhi Parliamentin an thanganga Engtinnge Prime Minister le Cabinet anrem felang ti zona a oma tuna President thar an thlan tur hian Rajapaksa hun man tur mangzomin sang ni le som ni le palia President thlan na nei aniang Sri Lanka a thil man tau chaudan inflation rate hi 64.7% ni in Khathara bank rate chu za somsari akai chawang anti Gale face green ti mun Colombo khopuya Mipui pungkhom te chuan naupan laya tin ruala kanti ang chia han hon dar mai zai kha an la rel thei meulo sarkar office poimo te chuan fang mir pungkhom ang main an la zimur mur mai ni Mizo Mipui thinrimin kanram hruai tu te hetiang ang dewa tharum nena an chen na bulum zola tanga chuanga hi tuna le hun lo la zel tura nei lo tura kanin buat sai atul hlemaya apoimo hleni hi chuti ni lo chuan ramdanga thil thleng ang hi Mizorama Mizo te zinga nge athleng vele hlowang ti po hi soithei animia lo mai ole tuna kan ngai thak ta kha Sri Lanka President anram tin mun tlânchhuah pusiti lalrin omathuziak ania ngai thatu zong te kan channel men hlut sakawangin in za chunga kan lo me